je drugi dio turnka epizode. Izvinite što mi se desilo s kamerom i zato što je još to ovaj dio. Pa ako niste već čuli Jasper ljudi, smijavam se, ali već sam nađu jedan dio i jedan dio se izgubio pa. Oj, se izgubio. Evo najveći pas. It was fun being the puppet master, and now I grow weary. Now it's time to show how this game ends. Prijatelj, pa kač kako ova igra završava, ha? Koji sad? Nekako lagano je na. Kako vjeruješ, ali ako malo kao nas pusti to... Ovo je najlakše, hajde, samo skoro svoj kamer. Evo ga, Spronax. Eksplodi najviše bomba! I'm dead. Uno sa. Nemoj obitar ekskio. Nemoj. No, ¿qué pasa? Oh, yes. Oh, to je dobro. I'll search in the contact box here. Hat guys, son of a bitch. Son of a bitch. I'm safe. Jer ovaj jeste crn bić. Jeste to. Ajde. Više. Nešto je ljudi, ne znate kako je ovo teško. Probajte sad. Da. Ringtrap mora da najviše tako. Nemoj slučajno da se na fotball. Nemoj slučajno. Izgubio sam. Ljudi, hoću staviti svoj video zašto kamera nije dobra. Ćao.